Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization hito haga kendai trik uno pra arhaja arpusan kala lej banya kendo yoba BS Soklia Secretary Ketenat Mining and Geology ke Sorkar Jela ban panjing pensyai halor ke jing ailat ke Sorkar Jela ban penhap kerdan incidental yo motion ha nyotli ki company penmi simen ki badan hari lum jaintia. Habakran sikilat pathai kubor ha Shillong Press Club uba Wanhun and Karu General Secretary Ulaong bagajing le jong Sorkar Jela ban penhap incidental yo motion kapen Kenya ke MMDR Act kat kendai sepasan punyo kebapen I bag Sorkar kam ken kor yakian. Nalor kata Ulaong ru banaka liang ke seng kalawat jing tip ru halor ke jing yo bai khajana katanat naki incidental limestone naki company penmi simen. Laong bakat kum ke jubab ke bolo yok priang kalong arspa san pau kandai klur prapolak arpo kandai hajar san spa andru pesan tingka da ke bakeno bakadei ke basupen I tang bandarap jat kat baka khajna ke badai hok ban yok kalong hadu san spa nyopu ar klur arpolak nyopu andru hajar sau spa sau pu pratingka. Kan isu kamdei isu batmai handrei kadei isu bangi budin halor isu milan deble hakiti benai ladep hakjing dei bat u incidental limestone bala approve daga state government syakin neutali ki cement companies jong ke Jandi Hills ki badon citi cipo is Jandi Hills te mentaka singi ni langsung nyala panjing pensyai na strategi jong mining and geology usar BS Soklia halor hakano gunung rim baga state government ka approve laning nikwa ban yo jintip na state government hakano provision jong ke MMDR Act 1957 ke Sorkar Jela kalak ban isu lani ban approve incidental ya limestone namar ka ain kam syam la kedau ba kanu ko authority ke state government lani kanu ko authority kalak ban isu lani ban approve incidental limestone ya syakino kinigi karkhana de bulan namar ka ain ke kedau ba yau major minerals khamtam yo limestone kila ban approve tang ban pendengkam haki karkhana simen ban penmi de bulan andre ban kim kiai la kimla ban yai la ya ke MMDR kalau ke bangi snopla ba kani ke state Jela Mikhail jongi kalapan Kenya ka an balasna daga Sorkar India yak MMDR la frame lasna daga Sorkar India kamut bak state government kalapan Kenya ka kalau kaan kepala senarai Sorkar India, tim kadi kapeni ba Sorkar Jela Mikhail kam kainsnap lani kam kainkor yang terkian keba penmi naga keba daga Sorkar India. But hakini ki kendiat tayo gladep nilak file gawe ka ATI hapo Director of Mineral Resources kimikwa panyo jungtip ba hado katno ka Director of Mineral Resources lani ka Mining and Geology Department kayo khajna len bakini incidental limestone di kajubah kalong hadu arspa san pudai kror prapolak ad punah hajar san spa ndu sandeka kiyo khajna nakiniki incidental limestone kani kalong kat kum ka amount ka baki siu kendiat kunchai kum ki supeni darab jot ba kile menle ba ki siu tax government handrei haga cingci syahi ka total amount ka baki dai ban yo na baro kini nyau teli cement company kalong ka baheb ha hadu haga cingci syahi kini actual kediban na parok nyau teli cement company kediban yo san spa nyau ar kron ni ar polak nyau hendu jar san spa sebu pradaka point san spa kandak musau kani kedeka actual kani ka real amount lada kisim khajna kat kum ka procedure kat kum ka rules ka ba ka government kala fix la prescribe kalong hagador sispa nyau pusau teka symmetric ton ka total amount kan poi kan kot shadu san spa ni ar kror ar polak ni 2000 sang spa sebra handrei ka DMR bat ko kolektang ar spa san pulai kror polak ar kundai jar du san spa ndu san kan kani kalong ke ba penlengo ini hakano ko kom bakani ke government ka approve bat kumno ka ailat yakini gi cement companies ban sti ni ban ken ye yu u mausun te ni yang keseng nila yo be kedung taga singi yo secretary
jongga mining and geology is a BS Soliang ban igiliang jongi ila ai commitment ban budde ni ngam ban panig report nado ki director of mineral resources batu dan divisional mining officer jongga Jandi Hills but hakini ki kendiat sini insa le ke badan kam insa panig report nakini ki department kita nak berper but ni yang kaseng ngin yang syak katu kani sini kadang-kadang tayong jadi bela day for Christmas New Year itu ingin ya abah tu kat bela pois nam thamai balada ka government hi na kalian ka mining and geology department kam lai ni ne galang kaseng ngila pakrep ban file decision dan ka PL haga yang besar badan belum jengi kini ki hap kini mo kebanyakan kada hal ke jong kada ka Meghalaya Cement Limited bisi khot in short top sem kabaar de Greenberry Industries kabala de Goldstone Cement, Star Cement, Hill Cement, Amrit Cement but Jandi Cement jadi barau ki hap ko is Jandi ko bahap narpo elaka narpo Rembai narpo but elaka setengah lah hap ko la tiliki elaka pi kum ka RTI kini yo ki claim mention ba yo ya ki lab yang incidental yang kita so and on activities namar kimlah ban ajbab namar ban lada on incidental kamu hit the amount should be the quantity should be in small amount kan in such a huge quantity hado lan crore adha lakh prabosan hajar samspa khandai besar metric ton it's a big amount huge amount no one will believe that it's incidental at the same time totally 100% the voided provision of the MMDR Act 1957 kemudian it's totally illegal in the eyes of law. It's looting the revenue of the state. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya